bidadari yang tawarkan cinta, 1000 cinta, tawarkan bahagia. Tu singkal mekisen hatin beli uling adi. Tu singkal ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di tua adi ni metulis di hayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi nutugang tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki rabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan ni sing tua dimunyi adi dadi kuranan beli ageng pas wecan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangkap iraga dado siki. Janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluargane sami beli